Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bamda kasngi. Kakinhun isi ki HADC jong ba pnya singsim kabala deb ban khangkerdem iki hindrup south li ki dukan jong ki bar jilla ki badan Haribhoi district ki badan hakithan bernihat terter shadu jora bar khana para men hakakha santri unailu. Kajingnet jong ka HADC ban khangkerdem iki dukan bar jilla namar bombiang ki kot kisla ne ki trading license bar kumnu ki yo pan shong dukan ha uput usam jong kajing senshar ka HADC. Kajing aibor ka HADC iki ki bar jilla ban pinbiang hapo nyusngi ha kajing am jong ka HADC ban pinbiang iki kot watla ka HADC kala khangdam sendan kat ba omla ban pinbiang iki kot kisla kimla ban pli hendrai kalong penban dak hongpong. Asyam badang don ki balik persya ia kata ika hukum. Kilat pathai khubor ki balayo ban sakhi ia kajing plebe an ki barjula haringkat keseng HNYF. Hai kajing yalam jung uba Barnabas Mani ubade Vice President keseng Haribhoi. Kilalam ia kajing shisha don ki balik persya ia kawe kedukan su janjung uwe ubarjula kabala syak khang hakkat santurik unailur arajar arpulai hendai menta kesngi kelas dang biang ban pli. Habakren Bad uba Barnabas Mani ulo ong baki bar jela ki jupendon kam daki briu khasi ban penkam bakata kedukan ka baki syong ka dei try daki briu ke jela Meghalaya bar maki ki dei tang kinong bela kabakane kala jujia na kapor syakapor ndai ki dekhot jong ka seng kila ong balada danglap biang ye ki bakum kita ki briu ka seng kanum aili bat le shu da ka bating e मान लेने आने से भी कोई दुकान बंद है अब लोग कौन बुलाएंगे मतलब दूसरा ऐसे वो भैया लिख रहा था बैठ के इसके लिए खुला है देखी का नहीं का mati ading kecuman jung CM hin dalam dia aku tu sini berkat ke dia sunggulang jungi ki arsen ki SU ba ke SDF se ke ke bangai I hadu menta kalong ba yak tu hi dukan ki bomdon ya ka trade license kumbangi I hadu menta ti kidang khang ari wala kata apo kecilam jungi Pak Markus Maten ba mi la pa ini dekat mati ki kubor tinggi iba minta kasiru iwan kidang hang hi ya ka dukan biki jadi sih kadon hi kami kedukan kabau leu try boleh persya abut udang pli yang kedukan ini dah kalian disupai sisendut kelayawan berkilak hang ho ya kedukan ke babi bat uturu ulah kubur buang ba ngamdon subahamat tiga ngadem plisu you benong pat wala ada kedisisu kelabu ya tu kakendon hadin nyosi ban pli lagi nang bele le persa kay bihin benong ya kedisik konsul bisa semua ya kedisik konsul kalau asim kya mo hadin disi apo kecing long noyalam jong ba paniag sing sim tikiat iko ahe panong ya kedisik konsul boy nakapor kadon kade kecing kendra namta kini trade license re wala kata bese akji long briu jongki akji duna ikiman puar kese makiro kimla kan banlip wat te kum kejing berkembang bo kuma mapi kinong thok kubor mapi ki print and media kilawan sengi kum kaseng te kalong keji suhu ro namta jongki kuma pinang yai buddin ya kene kakam kuma pitip kini ki poi a hisngi ba jela ki bangi khot kinot tribal nakapor sakapor yese ya benda sengi ki khang re nda katokopor kaba lai por mo kuma kada se konsil ka untuk sini kila ai ya ka shokos notice apo news ni para kimla pencai iko airo ba ngina kaliang ka HNIF perkat kecik terelang bat piki kubor tiba ai kubor ya kari di brok kawai iko susu ban pressure ya ka se konsil ba maki kidai banwan dalade ban pik ya ka jingbaha ka balong ka baman ya kade ka yakine kibriu kibalale be an ngamta bakimyo ikan trade license maporo uput usam jong Haribhoi la encroach mo da ka asam
tentang isiu ban ajimut lagi isiu ban pasat ya kadisu konsel makan bu ya kasrat rekam ke bapura hang ni makan pe ya uput usam makan pe ya ka kendeu ko siap kuma makahi kadi kata malapan kamti da ka sik schedule kuma bat pe ya uput usam bat ada kasrat rekam juga kadon hang ni kan tip ken nadu nang nu uput nadu nang nu kadi sisa kami galia jengi makan yuk sisa ya uput usam ubabiang ba kini kibriu jengi kidok isnam jengi kelai nak sisa pendik nak kawin por sekawin por ba kunsin ni umdai tang hasulong ba agi gue gisa ka ba teng kibri ni jengi mo bisa kam ba ikot ki ba kani kadi kedukan jengi ya kani kita pendem sisa bat kita supiaro ba larang ngilap nang ni sekmat ya kido kiri pun cai la dulu ubriu busukam ya kalau nak kedukan ke ba lalai kenra berlalap ya kijing tuna mau uang kena kiri dekat juga kena kan kubur selesai kubi tak kibriu ni nak kalian keseng nginam aili dalile maladang ngilap ini se kasinjam ke ba winsim kalau ke ba khampiat nang sekmat